Ki pulit ke Ribhoi distrik haka arpoi terik naiwing kila kiamno ya wei urang ba halor ke jingkeno pendan kambakla ya ka wei ke pistol ka bam dan laisen. Ya uni urang ba ki pulit kila kiamno nakashnong khawai jirang ka bahap hapo ka pathar khma police station. Uni urang ba ubala syakyam la tip kerteng kum umbelan singkli nakashnong khawai jirang. Kani ke jingja ka ja haka khat pratrik naiwing haka por khat wei beje hadu khat ar beje i minmiet. Superintendent of Police Ribhoi District Ujakpal Singh Dhanwa ula pentip bagi pulit kila yo ke jing ujor na uba tarmal mautho na khawai halor ke jing le irung jubor uba melan singkli hayingsa jong usuntosh marbanyang bat la keno ba uberngem siat ya ubalwan mautho bat ka kiau jung da ka wei ka pistol kontrimate. Na kaliang ki pulit Maria yo ya ke jing ujor kila penlong ya ke jing tokien bat kiamno ya uba melan singkli bat ban kurup ru ya ke ka pistol bat sautli ki kuli. Halor kani ki pulit kila register mukot duma persya ya utai urang ba ha pathar khma police station bat ke jing tokien kala ya chakman.